Laka ya utirot sing hakasinam kat praspa ar hanong klau. Uday nang kurs imli ubade uwe ni kisiem jong kahima nong klau. Kum usamla udan garnyang renyot kabajrong. Uday ubaklan bor ubanang bah hakasiat khnam banjingi bansang kulai bat banbe merat. Kijinglong jingman jungu hakabayade berkaktien kathlet. Kalong kaba ipela bha naba unang bha ban keren hakmat kipad ba belin. Kum usiem uday ubanang bha banwan ra ya kasuk kasan. Kajingnang jungu ya kaktien Bengali, Assamese, Garo bat Bodo, Kalawara ya kanam jungu keleng saudong. Ka British kalayok kurup shadow kipot katem Brahmaputra hadian kajingpun kot ya ka 30 of yandabu hakasenam kat praspa arpun rio. Hapdeng kajing kurup ka sarkar pareng ya ka selhet bat kibentak Assam. Kaya tengkuru ya ka kasihals naba kitmu banshna surok kabala banya solang ya ka Guwahati bat ka selhet bandop yada ya kinonglet nangwan bat kamtam banyara pelat ya ka jinglut por kinonglet nangwan. David Scott uday agent siya British Governor General nakabenta ka Northern Territory ulalap bautirot sing udan jingtmu banyo ikijaka hakidawas Assam bat banya pen kiliang da kajing ailat bansna surok banya solang ya kaselhet bat Assam. Hadian kajing syong dorbar kadorbar kala menjur ya kajing terwa jang ke British da kababu kendon baka British Raj kamde bantuklar ya kam hima sima bat kade banyadaro ya kahima nongklau kane ka project ching tre surok kelasdang bat haba ubalaram sing bade uraja jongkarani ulaletnya ka Disember kat praspa arpupra ban shimti ya kidwas kumba ulah kam utirot sing hadian kajing IT kasor pokar pareng kum kajing menjur ya kajing shna surok ulasha khanglat na ki sipai sipois ki balaka excellenti jungu ke British Raj kaladawa kajnaro na kahima nongklau. Haba usim tirot sing layos nguya kani ka kubor ulalum darbar bat ka darbar kalapenwi akarai baki British kidiban pet karat na kahima jungu ka sarkar pareng ya kani karai kami semlas ngap satya kani kalapan klut ya kamansim ukun kasi kara bat kilalet ban hertma ya ka kunhun British bat ya ulutanan Burton haka April sautrek kat praspa arp kundai ulutanan Burton ulalat im bat pet syakamrup hendrai lakyam bat penyapiu da kisipai kasi kara bat ki rang ya le jong usim tirot sing kani kade kasin kabanengkong ha kabayde berkejing penibor persya ya ke British ha kibenta ka Northeastern region. Kawe ka kunhon kalalit bantang ya ke building kibala tau do David Scott bat laplat ya bro kibala syaset patok. Utirot sing ulapha kawe ka kunhon ban peniap ya David Scott. Hendrai kani kala pulam no langba kajing yarap ka kami utirot sing ban yada ya David Scott. Ya ulutanin Bedingfield batu Dr. H. Bidan rasa penyap hakata katma baret. Kamansiem basungsan rang utirot sing kala paushna hendre watak pedeng kaniro lamat kejing syasat kala haka kemi lade kabala pendre ya David Scott. Kini kijingja kila pensatsia ya kamansiem British kiba lawan ra shibun kisipai banyale persya ya kekenhon utirot sing. David Scott ula pulih benya ya utirot sing bat ula penmi ya ka method divide and rule ban pentulat bor ya ka kunhun utirot sing da ka bedro ya usambay ka jingshat kala padang kisiem ki hima hapo ka kunhun utirot sing using manik badai usiem ka khairem ula terwa ban keren yasok hapdeng ukasi bat ka British kani ka meeting kalalong hau agos kat kendai tarik kat praspa lai puar hendrai utirot sing ula kernga namar ki British kilawan syaka meeting bat kitiar yalia kumta la menjur ham baro arliang mamla ba kide banwan syakmat kelam dawan ra kitiar yalia kani ka meeting kalalong hau agos arpulai tarik kat kendai spa lai puar ka British kala terwa yu utirot sing berkinang bo jungu paun sign ka Treaty of Suzerainty Hendrai kasur utirot sing kalong ben dang la kabayap
kum usim ubay lalot bani kabak kum usim balong maraw. Ha kani ka Anglo-Khasi War ki Khasi kilapanan kam da kiwat ki ste bat ki khnam. Henry ki sngo thuro ba banyale prasha kati ki bor ka sarkar British kimla satya ban mi madan banya khun prasha na ba ka sarkar phareng ka bun ki tiar yale kumda ki la yale karkom le thma ka ba ki khot ka guerrilla warfare lani ka hit and run tactics ka jingale shlur jo u hakatma ka long ka ba itrim shikade ya Henry kad ba udang yale ya kani katma ula syasiat hak British bad ulari aladi hak we Kajingri jong u hakani kakram kalapau pertai haki British lembah kajing sela weni kisiem balayo ya kisbai kisiar kum kabusket na kasorkar pareng ya kajing wan jong u shakmat ban IT ya utirat sing haki kane kajing shat kala dong ngaki kamansiem ba itri utirat sing ubala syakem haki spai ke British day haka kadlai terik u Januari kad praspa lai pulai uni unong yale Baslor ula IT no yalade ha u British officer u Captain English halum mardiang hajan Elephant Falls. Ha kata kasingi IT jung u ulapan pauro ya kajing e jung u yaki parari kaba kajing e jung u kaniene bat u junang. Ula airu ya kajing dawa basngurit hakmat ka sorkar bagin ay ya kalong try syakikon kasi kara. Ha ka trial Justice T.C. Robertson ulay ka life sentence imprisonment ya u Henry hadin ka council kalakalakitin berkalaphay utrot sing syadaka na kabanta panset patok ya u naleben ya u ha kapatok uladan ro tang iwi ijanep bankop amsim ladan bantep ya ka jinglong jingman jong u laset kot ya u arsnem kanthi Day haka katnyaw tarik u July kat praspa laipusan ula klat no na kani ka pertai bat ka jing klat u kalong ka bakandit bat bomla ban mudur kalong ka bapela bakat ka jing klan bor jung u un syap kandet klang kano kadaw amsim ladan ka rekod ya ka jing IT ya ka med jung u syaki bahyeng basam kumta ka chingyap jung u kala sakhi ya ka mansim itri ka jung u ba wat hadu ba undayap umshimla IT ya kari jungi syaki sarkar pareng bat ula kum usim kajing lalut